Nereden çapıyoruz mana? Ne kısınız ham qaytpaytda da mana. Çapılır mana. Urup görse bola. Urup görürüz. Bunu urup görürüz. Qat. Dostlar, biz mына Кара суудагы багаларды тартууну улантып атабыз. Азыр бул видеодо сиздерге мына үй буюмдар экен, челек, өзүңүздөр көрүп тургандай кет менен ушул сыяктуу нерселердин бааларını тартып сиздерге сонун кылып айтып бермекчибиз. Андыктан достор, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Сөзсүз түрдө комментарий жазыңыздар достор. Бун менен бизге поддержка кыласыздар. Жана ошондой эле биз дагы сиздерге ушундай бир сонун маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Ал эми бул жерде азыр мына ушул магазиндин ээси Ыктыяр байке бизге сонун кылып ушул бааларını сиздерге айтып бермекчи. Салам алейкум. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Соодаңыздар болуп атабы? Жакшы, рахмат. Байке бизге вообще төкпөй чачпай, от души бааларын сонун кылып айтып бересиз. Анан номериңиздерди да чыгарып коебуз. Буюрса биздин көрүүчүлөр келген болсо, мындай арзан кылып бересиздер, Макул, болду. Азыр неден баштасак экен? Шүпүргүдөн баштайбыз. Шыпыргыдан, оң жактан анда. Шыпыргылар канчадан булар? Шүпүргүлөр 160 сом, 170 сом. Кызыл шүпүрген пишкен шүпүргүлөр булар. Пачкага олтун машина беребиз. Штуктап беребиз, штуктан беребиз. 160 сом, 170 сом, эки туру бар. Бул кар күрөгүч экен, буюрса мына кыш келип атат. Кар күрөгүч обязательно керек болот. Бунун баасы канча сом? Булар 200 сом жыгачтык, ана 300 сом, 350 сомдук кар күрөктөр бар маякта. Турлар бар. Бул канча дейсиз? 350 сомдор. 350 сом экен достор. Арзан го, вообще арзан экен. Булар Кытайдан келгендери же Өзбекстандан? Өзбекстан келет. Өзбекстандан көпүрөөк азыр. Бул шыпыргылар да Өзбекстанданбы? Бул товар Өзбекстандан келип атат бизге. Так. Чычканы көптөр мына. Каламиш капкан булар 80 сомдон булар. Каламиш капкандар бар. Булар чекиштер экен. Булар чекиштер, чекиштем эки туру бар. Бул жаңгак чекиш 100 сомдон, анан соң 35 сомдон тал чекиш болот бул. Талдан болгон, Бул жаңгактан болгон. Бул канча сом? 35 сом булар. Бул 35 сом? Бул 100 сом. Бунун размерлери ар кандай? Катта кичиги тандап ала берет, Анан биякта темирлер көп экен. Булар эмнелер? Она аташ күрөк болот. Бул аташ күрөктөр 50 сомдон беребиз аташ күрөктөрдү. Данага ham, оптумга ham. Чугугуч бар, ана от жакканда күлүн түшүргөн чугугучтар. Мана чугугучтар бар. Чыгарып көрөбүз. Булар 40 сом, штугу 40 сомдон. Ачкан беребиз, штуган беребиз. Бул аташ күрөк бар, эми бир түрү. Булар 60 сомдон. Бул башкача го. Башкача, аркасы, анакасы бар. Капкиллер бар, капкиллерде ham түрлөрү бар азыр. Бул томонда ham бар. Сабы узундары дагы бар да, Сабы узундары бар азыр. Секин көрсөтөбүз буларды. Бул шашлыкка эмне? Ийналар бар. Булар 10 сомдон штугу. Пачкада 50 та болот. Даны ham беребиз. Каалаганча санап алса боло берет, Новойларга анака чекиштер бар, новой чекиштер ана. Булар канчадан? Булар 300 сом. Басма чекиш деп коет. Торттарга калып, пирөк-мирөктөргө калып болот. Булар канчадан? Булар пачкасы 250 сом, 15 тасы 250 сом болот буларды. Ана сазды кыргыч болот, ашпашка баскан. Ана салатка болот, мана салатка басат. Бааларын айта кет. Булар 100 сомдон беребиз буларды, 100 сом ашы. 100 сомдон кыргычтарыбыз. Булар эмне экен булар? Булар пычак поставка болот, пычак сап коет. Салып койгон. Булар 150 сомдон булар. 150 сомдон экен. Өдөдөн тёркалар бар мана. Тёркалар, булар 50 сомдон. Төбөктөр бар мана энди 5ке. Булар 30 сомдон беребиз. Арзан экен, сиздерде вообще арзан Кийин го. мартаны оштарга, осаганы катта оштамлаган булар бар 250 сомдон беребиз буларды. Паста калактар бар, энди калактарда ham түрү бар да, ахлатганы бар, күлөганы бар. Булар 50 сомлуги бар, 60 сомлуги бар, оны 70 сомдон пластмасса сап 70 сомдон. Бунусу 70 сом экен, 70 сомдон. Мынасы 50 сом. Бу 50 сомдон. Чичек каттырагы бар, чоңурагы. 60 сом. Ушунун эле чоңурагы 60 сом экен да. Мынасы жакшы окшойт, Жакшы прошный. Темири мындай башкача экен да. Кийин сүмөктөр бар, пластмасса сүмөк бар. Булар 20 сом штугу. Уну
Va beshiklarda yemenler ekan. Beshikka tüvek sümegi bor. Plastmassavы? Plastmassa u. Ana o chiqqan qopqonlar bor, ana 30 so'mdan. Ona kalal qopqon 60 so'mdan bular. Kalamush qopqonlar. Ana o mana buni 30 so'mdan. Temirden mi Yo, Cemne? plastmassa bu. Ha, plastmassa ekan ha. Plastmassa. Anasi jaqashti, japaloqlik. Bu ham 30 so'm aqchasi. Qozon qirg'ichlar bana qozonni qirg'ani mana 25 so'mdan. Optum senalari. Sumeklar bana mana женский, мужской deydi 30 so'mdan. Shtugi. Anaqa chaynak shotka deb qo'yadi uni. Chaynaklarni 3 dona jug'ani, 6 so'm, shtugi 6 so'mdan. Shu meni juvami aytib tozalab. Tozalab. Sarg'ayib qolgan juvat. Keyin juvalar bor mana. Juvalar cho'nglari mana 50 so'mdan, kichkinalari bor 30 so'mdan, taldan bo'lgan. Sizlarda количествоda ko'p ekan, xohlagancha kelib, misol sotuvchilardagi optum regionlarda olib ketishavergan-da. Olib ketadi. Ona juvalar bor, jang'aq juvalar mana. Ular 120 so'm qilib beramiz jang'aq juvalarda. Tesha saptar bor, cho'mishimiz bor bu yoqda. Ne sapdingiz? Teshaga. Ha, teshalarga. Teshalarga sop. Qancha so'm? Bular 40 so'mligi bor. Qayrag'ach. Bu yoqda 20 so'mligi bor. Taldan bo'lgan ha. Taldani 20 so'm, jang'aqniki 40 so'm. 40 so'm ekan bunalar ha. Bular cho'mishlar ekan. Cho'mishlar ha. Bunday cho'mishlar ekan. Bular qanchadan? 100 so'm, shtugi 100 so'mdan cho'mishlar. Alyuminmi bu? Yo'q, temirlar. Temirlar. Keyin mana qilaq qozon shotkalar bor, bo'g'irsoq keskich bor, mana plastmassasi bor, buni 35 so'm beramiz. Mana suzg'ich bor, mana kichinesini 20 so'm beramiz. Cho'g'ini 25 so'mdan beramiz. Novaylar ishlatadigan bor, qo'zi qorin deb qo'yadi. 60 so'm, mana ular bor 100 so'm kaba deb qo'yadi, non bosqani. Bular ham novaychilar qilsa kerak ha. Ona u pirog qilganda keks forma bor, mana kubik forma deb qo'yib 20 so'mdan bular. Любой formani tanlab olaveradigan ha. Bunalar ne? Balta saptar, balta saptar. Bular qanchadan? Bular 3 turi bo'ladi, razmer bo'ladi, 75 so'mligi, kichkinasi 85 so'mligi bo'ladi. Bular ne materialdan? Bu qayrag'achdan bo'ladi bular. Bu qancha so'm? Bu 85 so'mligi u. 85 so'm. Bu da qayrag'ach, bu boshqa o'xshaydi. Qayrag'ach, Sveti boshqacha. Sveti boshqacha bo'lib turadi. Latta olingan o'xshaydi bular. Yo, maylangan. Bu qancha so'm? Bu ham 85 so'm turadi. Aha, ana bunalar elgeklar ekan ha. Elgeklar. Elgekning turlari, razmerlari o'xshaydi bular ha. Mashlar bor elgeklar. 240 so'm uchovsi. Pachka sotiladi bular. Отдельный emas, shunda kompleks sotiladi ekanda. Bular ha. Bulardagi elgekmi, plastmassa ya? Ular elgek 4 ta bo'ladi, uchida. Komplektda bo'ladi ha. Komplekt. 3 birigib, 4 birigib 340 so'm ekan. 340 so'm bo'ladi. Bulardagi O'zbekistondan keladi. Toshkentdan keladi ular ha. Toshkentdan ha. Tak, dag'im nelar bor ekan? Ular ash novaylar ishlatadi, gazdan deb qo'yadi, ash novaylar o'zida ishlatadi-da. Nav g'alvirlar. G'alvirlar bo'ladi, novi. G'alvir. Ular novaylar non uzg'ani, sovuqqa o'xshash bo'ladi. Bular qanchadan? Ular 180 so'mdan. Keyin mana doskalar, unda bu yoqqa to'ylayman ha. Doskalarimiz bor, doskalarda ham turlari bor. Ana u jo'g'arog'i 35 so'mligi bor, qalini 45 so'm bor. Bularcha to'g'aloqlar. Bular 60 so'mdan bular. Bular nonga o'xshaydi ha. Bular 90 so'mdan bo'ladi. Bu ekoni ayirmasimda ham bu ekon. Bu qalin juqazda ayirma bo'ladi. Ha, bunday bilinayotganda. Uni cho'ngi bor, 110 so'm cho'ngi. Yo'q, u 125 so'm. Bundan keyingi 110 so'm. Bunasi va? Munosimda ham boshqacha nima bo'lsa? Kitob o'qiganda, Qur'on kitob o'qiganlarga ish qo'yib olib o'qiradi. Bu qancha so'm? 350 so'm ular. 350 so'mdan. Tak, endi buna temirlarni aytib bering bizga bolalarni. Chopqilar bor, ha? Chopqilar bor, 200 so'mdan bular chopqilar. O'tinga ketadi, etpet chopsa bo'ladi bunda. Chopqin deydi bular. Chopqa deb qo'ydi endi, chopqanida. 200 qancha dedingiz? Bahasini qancha dedingiz? Bahasini 200 so'm dedik. 200 so'm. Ha. Uni qashig'ich bor, uni mol qashig'ich, mol taroq deb qo'yadi. Buning ikki turi bo'ladi. Bunisi 35 so'mligi, ana zakilovka bo'lgani 45 so'mligi bo'ladi. Mana
Zakuloklar bor. Mhm. İki türü var. Kapkilder var bana onlar var. Türü var ekan. Türü var, üç Başında tür. özüňiz Ha. aytganda ya. 3 tür kapkil var. Kiçinesi 110 so'mdan bular. Mhm. Srednisi var 120 so'm. Çoňu var 130 so'm. Sawu eng uzunu uşular okşayt da. Çoňu yana bar, Uzunlar var. bunlar hem var Ha. bundan uzun. Keyin mana qalar var mana. Kapkillar 3 türü var, maşlar hem 200 so'mdan. Bularga sap kılatkensin de özüň ha. Bunday kılıp ha. 800 so'm dediňizbi? 200 so'm, 200. 200 so'm. Жақсы качественный темирден экен, а бул? Бешликтер бар экен. Beşlikler var. Beşlikte hem türü var. Ona 100 so'mligi bolat. Özbekistanda kolda yasalgan. Ona orijinali var. Bular 400 so'mdan. Temir öz ele da, özüň saptap alasın ha. Teşelerde hem türleri var, az öte az ununsu 140 so'm. Teşeyiz. Teşe көп экен o ýakda, türü, baltalarında türü bar eken. Oşa ýakty tartaýlçy. Şıpırgylарды aýtdyk. Şıpırgılar etdik. Noşkalar var mana. Hantaktaga. 160 so'mdan noşkalar. 4 tası 160 so'm mana. Noşkabız var. Muna kalaktar Kalaktara. Tak 60 Aytıldı so'mligi var, 65 so'mligi var. Ona 50 so'mdan kalaktar. Stolçuklar var 200 so'mdan. Şıvabrabımız var mana, şıvabra. Çoň kiçine var. Çoňlary var 90 so'm kalynrak. Jukaraqda ýene 70 so'mlik şıvabralar var. Çelekterde aýtyp goýar. Çelekler hem türü var. Plasmasa çelegimiz var. 95 so'm bular ştugu. Qancha litr? 12 litrligi var. 10 litr var. Plasmasa 75 so'mdan. 160 so'm. Ona çelekler var. 90 so'm rabochi çelek, külpülge. Su çelegimiz var 140 so'mlik. Buni hem türleri var. Bulam 12 litr okşayt ha. Ha. Munaçı, muna çöp kırkıçpa. Ha, çöp kılıç. Ular 1300 so'mdan. Bu kolda jasalganmı? Kolda yasalgan Özbekistan ha. Jürüň amma buyagyndy tartaýlym. Munalarda. Koldalarımız var. Koldalar 1 kilodan başlap 8 kilogacha var. Bular 4 kilogramda eken ha. 4 kilo, bu 450 so'mligi bor. 5 kilo 550 so'm, 6 kilo 650 so'm, 8 kiloga bor 750 so'm. Emi muna teşelerde aýtatdyk şoýuz da. Teşenin türü bar eken. Teşenin türü var. Teşelerimiz mana meýakdan meýakka çağır 250 so'm turat. Onun gülü var 300 so'm turat. Bulardın bolgonu ayırması gülü bar ile. Ha, gülü var, ustası başka bolat da. Onalar var 350 so'm mıqtiyamiz var diýen. Jop berip goýaryň, jop berip goýaryň. Keling, nima qilay? Ha, oldingizmi? Интересный маалымат болду. Aha. Muna teşeler kançadan bular? Tak, bu Usta teşeler. deýi. Ha, usta teşeler. Bular da endi qymmatrak 350 so'm. Bu ana miqdar dem zor arat da mana. Ne qilib mana qaytpayt da, bu qaytpayt mana. Ýaxşysdan bular. Temirdin sapatı jakşı Ha, böyle. sapat jakşy. Miqdar dem zor arat. Kança dediniz bu aslında? 350 so'm bular. Bular 350 so'm, onalar 250 dediniz. 250 so'm bular. 250 so'mdan ha. Bular optum bağlar eken da. Hurmatly görüşçüler, gördüňüzler, bularda количествосы aýbay көп eken. Tizip koyup dur. Misaly siz bir jerde soda kılsaňız da kelip alsaňız bolaver etken 15-20 any dagı. Ketmen boldu. Ketmender bana. Ketmender onu 20'lik dep koyt razmeri. 140 so'mdan. Ona unusu var 23'lük. İki tür var. Törbüçegi var, teşigi bardan var. 180 so'm beremiz. Kalınydan var manaka. Bular 250 so'm beremiz. 23'lük razmeram bir tek burası kalından bular. Bu temiri kalın eken da, temiri razmer kalın 23 eken bular. okşoşly ha. Onansı var, çoňu var, aşağı kalının çoňu var. Bularda 300 so'm beremiz. Bu Bu hem 300 so'm. okşoşly eken da Okşoş, temiri. Bu baltalar var. Kuyma balta bolat da. Bular kuyma balta. Bular 350 so'm berip atabız optun. Bunun kiçinesi var 250 so'm beremiz. Bular da Mana onalar var 350 so'm bu hem ay balta dep koýat. Ona arzara 300 so'm beremiz. Bulardın aka formalary mындай arkanday bolaver etken da bularga. Mında kışık bolsa da. Ha. Spesialnaşne bolat. Ona aşa kilin dep koýat. Otun jarganda. Bularda 250 so'm koýup beremiz. Bularça bular ne eken? Bular aşa
Göç etpet çapkanı da. Бул канча сом? Bularda 250 so'm qilib beramiz ularni. Bunusini 300 so'm qilib beramiz. Бул мындай экен да. Өтө курч экен, опасный экен мында. Яктары дагы. 300 сом дедиңиз. Bular 300 so'm qilib beramiz ha. Etpetlerге. Да, мыналарычы. Soqqularımız var 250 so'm soqqular var. Onalar bir mana cho'mishdan samsa pamsa uzg'ani tandırga ketaveradi. Cho'ng kichinesi bol. Ular Ular qancha? 80 so'mdan beramiz. Mınalarычы. Bularda 250 so'm. Buni ham turi borda 250 so'mligi, 300 so'mligi, 280 so'mlik chapqilar borda. Ular 250 so'm домашний. Мына күлүчтөрдү да коюп коюпсуздар, арасына. Ona gvazdyorlarımız var. 3 türü, 4 türü Gvazdir. var. Kiçinesi bu 120 so'm beramiz. Srednisi var 140 so'm. Çoğrağı var 170 so'm. Eng çoğun qarası var 230 so'm qilib beramiz. Так, дагы нелер бар? Ana taxta o'qtovlari bor. Az taxta o'qlab tuyanib qoladi. Bu keladi xudo xolasa. O'qtovlar var 1 metrligi 100 so'mdan beramiz ularni. Keyin surpalarimiz bor, mana bunaqa surpalar. Surpalarda 400 so'mligi bor, 300 so'mligi bor, 350 so'mligi bor, turlari bor Булар surpalar. цветнойго, обычно ак болот эле. Oq bo'ladi. Endi hozir zamonga qarab chiroylashib ketayotadi-da. Материалдары кандай бул? Ko'jaligi bor, trapishniy bor, ha. Ketaveradi. Мына канча сомдон? Ular 300 so'mdan. Qalın eкен, жакшы экен. Qalın, yaxshilari bor. Keyin bu yoqdan arralarimiz bor. Arralarda ham 3 turi bor. Jig'at soptigi bor, ona 150 so'm qilib beramiz. Ona plasmasa soptigi bor, 160 so'm qilib beramiz. Xuddi shuni cho'ngrog'i bor. Cho'ngrog'i bor, uni 170 qilib beramiz mana. Undan jicha cho'ngroq bo'ladi-da. Buni 170 so'm qilib beramiz. Ixtiyor aka, sizlarda chindигинде arzon ekan, boshqalarga solishtırmalычы. Biz endi o'sha O'zbekistondan olib kelamiz, optim sotamiz, donaga ham beramiz. Ona o'roqlar bor, risor o'roqlari bor. Bular 200 so'mdan risor o'roqlar. Bunday o'roqlarimiz 150 so'm bor. Prostoy desa mana uni arzoni bor, mana 90 so'mdan mana o'roqlar bor. Kichkinalari bor, 80 so'mdan bor o'roqlarimiz. Tullari bor. Arrani kichinasi ham bor, mana 100 so'mdan kichkinali arralardan bor. Ya mына орокту siz 90 сомго деген орокту мен өзүбүз жактан мындай айтып коеюн, сөздүн арасында көрүүчүлөргө 250 сом калгам. 250 сом же 200 сом калгам да. Аябай арзан экен. Мына аралар бар. Aralar çok bor, çok uç ona. Çok uçtan 180 so'm başlar. 180 so'mdan beramiz. Bular ham, bular ham. 180 so'mdan başlardı beramiz. Ona o'raqraganda deb qo'yatadi, terek-perek ishilgani yaxshi ishlaydi bular. Qavig'ini bunday qavig'ini ishilgani. Bular 120 so'mdan bo'ladi bular. Buların temirler действительно жакшы да. Жакшы ristordan bo'ladi. Жакшылар yaxshi. Kasvasi yaxshi. Bunday baltalarimiz bor, mana 1000 so'mdan baltalar. Bular ушул балта öyle красивый ekan ғой. Et chopqani bo'laveradi, suyak buyaklardan chopaverasiz. Mana bunday qilsangiz ham qaytmaydi-da, mana. Chopaveradi mana. Ishtega qo'yadi. Mana shu baltalar yaxshi ketib Yaxshi baltalar bo'lib o'tadi. Beriңizchi, qarmab ko'rayim. Вообще. Bu ne degan temir? Bu risordan bo'lib sug'orilgan bo'ladi-da. Suvni yaxshi qilib, yaxshi ishlashadi. Urib ko'rsa bo'ladimi? Urib ko'raverasiz, buni urib ko'raverasiz, qattiq uraverasiz. Ha? Ishteka qo'yadi. Moqovoydi tag'i. Yo'q, mana bu yerda o'yib qo'ydi, ko'rdingizmi? Suyak buyaklarga ketaveradi bular, yaxshi. Uyga olib qo'yish kerak ekan, o'tin-potin qilganga je. Et-petni suyakni 1000 so'm dedingiz. 1000 so'mdan beramiz. Bo'lishi 1000 so'm bu bular. Shunaqa 1000 so'mdan beramiz. Жақсы. Болды екен анда, сіздерде бардық нәрсені тартты өшет. Xohlasan. Чоң рахмат Ixtiyor байка. Вақытыңызды бөліп атайын бізге ушундай бір сон маалымат бергендигиңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп алдыңыздар, бул место Омат базарында канчанчы ряд дедиңиз эле? 3-ряд болот. 3-рядка келе бересиздер ушул Ixtiyor байкенин номерлерин дагы видеонун астына чыгарып коебуз.